Yes, mu bisanzwe rero ubundi muri leta y'u Rwanda yaciye ikibita nyakatsi, ariko ibi ngibi tubikora mu buryo bwo kugira ngo dufate amazi aturuka ku nzu kugira ngo ataba yakwangiza, cyangwa se na nyuma y'uko imvura imaze kugenda aya mazi atugirira akamaro. Iyi shitingi iyi ni shitingi yubakiyemo aha ngaha ku isakara bucya, no kugira ngo imvura igihe iguye amazi agiyemo, ariko noneho izuba mu gihe rivuye itabasha kwangiza ya shitingi irimo hariya kugira ngo imare igihe kirekire. Ibi rero aya mazi hano hashobora kujyamo metero kibe, hashobora kujyamo amajerekani hagati ya 500 na 700. Byumvikane yuko rero inangaha amazi turanayagurisha mu gihe cy'impeshyi, ijerekani aba ari 100. Umva ko nta mafaranga 70,000 ashobora kuza turutse hejuru hariya ku nzu, ku mafaranga wakoresha wenda nk' 30,000 kugira ngo ubake shitingi nk'ingi, cyangwa se 40. Ugasanga rero nayo ni business wakora ukaba wabona amafaranga. Ntabwo rero ibintu bikomeye kuba umuntu yashaka kunabaho, ahubwo tumenye kubaho.